Ladies and gentlemen, I am very glad that Croatia is hosting such an important event. I was the day after yesterday in Hungary. People must trust us. Imate take it or leave it. Uzmite ili ostavite. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Ajmo! Mi vas vraćamo! Mi vas vraćamo! Mi vas vraćamo! Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Samo kod nas. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, my colleagues, dear friends. Samo kod nas, dok ima samo kod nas. Samo kod nas, dok ima samo kod nas.